the pride of Africa. Memobia kwaba edeba Yewo ade dwumadi so and the Martin Kinaata ne ho asem ena ye de besomo Yewo ade dwumadi aye de bo abrempon etitiru ene ntini oma boa ama oman Ghana afa ne ntoma pefra medin ede Maame Adwoa Sikapa Kasia boni ya mamera Rock TV ya bema mwadisia eba ni jeni TV ya bema mwadisia eba kasia boni ya mamera Rock TV ya bema mwadisia eba ni jisani Kinaata Yewo no 15th April 1990 ifie kuma eba na nwom tu omudia ye freno Kofi Kinaata oko school na nabrempon yawo oriye no otoaso Takrade Technical Institute oya nwom tu ni osaiso songwriter infant memu de omo freno fancy rap god oriye ni secondary school no Oko Melody FM rap competition our koto so second run up 209 the first enuma o release year made in Tadi 2011 was so a release December 2015 and a release Obiniba this 2016 o release Confession I am Kwasi ata Castro and Becca. Nenyoma ema ni blow ye anase oba landlight odopa by Castro, Kofi Kinaata and a Ghana Black Star Captain Asamoah. Nenyom no call all continents ema ne DJ single and free. No place like home. Never again. Things fall apart.